Ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee Mbeta aba mungu mbekalia ba. Wala gwa wekale no. Na yunye nuki ba atene ne nyumuketi yoko mbekalia ba muyenda onda bya yi nina munasiba. Twendo tuone nze asio manda pesa nundu. Nyendi ninangu yendiende ya ikalunde na pesa. Tikumu. Tikudhukunya kondethi ukiona konda sani igwe ni mudyana anda. Yumona tuikata ndi makai. Ote komie. Lakini mweze kukutoa thimbo mbinge. Kukutoa thimbo mbinge. Uyo mwe. Wewe italite wambite italawa. Abana ya munota thimbo. We kwa tune idea we no yeka na no thimbo. Nyaga zuitie ngona class cha kuno bebeteti. So medazia makaemo. Ngona no beteti no yani we beteti class yo beteti lakini ngani mutabie. Mwisi paini na beka dilezo. Na wewe kitumi nyaga zuitie unambo sieba. Na wewe woka ikala banu ndo we seno troma isombe yabo. Kwa ni vitu ndiye ka observation ba supermarket kona thimbo mbinge angono thimbo ni suya likeke ka shopping na yuma ya bikaba ile chakadha. Are you thinking what I am thinking? Thimbo ikalikaba yeke ka shopping na yuma ile chakadha ngoba yanza kali city. Are you people thinking what I am thinking? Kega witu ya yutokele tuthi. Kega witu ya yutokele tuthi. Iyo ekotindo tukulite kaneto thingi kana tuli thingi. Yutotabye yondo tuweka yutweka bangata. Yusi ndo imwe ya approach yo. Sienda strategy. As strategy. Strategy. Ngomene yake ubo woti ndone nebete issue kindu kinini huko ibaya kokoje yandu utindie wawa sabithi obo ukila. Kula ni strategy. Yuni ngolia hii mundu kwa kumbela uende kwa India. Abandi Michael shopping baya. Yene yesterday yakwa. We, nayu bayu tindangila ukwatanga pesa ya. Nongwata mbeza ngilira tunongwata. Ya, kwa mudana? Neba. Ya. Noka kwacha. Mawe ukwatanga ngilira to wa mudana otemena mu. Kene ngwata ngilira to. Wandu ameuma baji wandu. Uma ba angibaya. Angibaya. Nawe wona iwe wono ikwata isu kwa mudana. Alama umete baya na Maumete baya. Anwazo mayedha na mbesa. Nengedwe ngalisio ndesieba, isio ndesieba. Anwazo mayedha na mbesa. Na emati ya bantu kamakuya. Nona mundu mukata osu. Ona ngwira shopping ya mbesa yana. Usino ngwira shopping ya mbesa. Usino ngwira shopping ya mbesa mbinge. We kai ndi. Na yuona ka bende kwa wathi. Aingu ka bandu itha ba. Aye mwana aku katumine na. Inukita na ku ambone ngonda tikata ikano. Inukita no. Umite mungu ayuwe shopping ya naona ile chalisiti wewe munyosha shopping yakwa we nenga ni kwenda mbujege ni balisiti nenda kuja nisirwe wao wasindu ino ninye nazo ni balisiti ete yani ibe mukiti yotweka inyile tisindi ne ete okay mo ete we ayo kuya ete we ete sindo hii tena kasi alisiti yake ando koema kunde isiana baito uni wosiendo siako siaki
kana ngita usema polisi mandebia kaza na siendo isu siako ugola wevyo ninye nazo siendo isundukane nando nasiyemo kama siendo siako kana ne siaka jangalile wale lisiti yazi yene fanye yata mbai kana ne polisi nondo siendo isiona naye bana mpesa hiyo kwa mata lile transaction yesu mako nondo naye ba siendo isu you kana you maeva you kaiwa maeva you na kila twakwata ninye ngo determine fate ya kila mundu hakuna tuanela katikila mundu ichake nye na kwa kongwenda dili sia muthembosu kila twakwata nye ninye ngana sia nyaka zitue tha matomo ai nenge na no tuthie no tuthie okwiya uti musewa kwa bangithia nake tinye ngo determine kila okwata na determine kila okwata muyokele tu kana muyenda nye nenyu mona nye mwambe chanza imwe iseke oka nemuke okiabu nemo fichwe yesi niwe si nimwe kethia yibu ninye na ile asindoi nondo chau ninye na inoya ndio kuwa ni watia wako langu ambu ago ninye na ile asindoi ndio kuya ninye ngana sia kuemanwa nunye ketho muyenda ndiania nite wanda ni utabye mibango ela mubangithetie muyise la mutha ukachoba ukila itui twimwe kana tuyimwe no amina katuma twimwe kana tuyimwe nenda ombethukisi na nenda ombethukisi ba sindu yiyenda kukosana ndilo yutwambiyo kosana ndilo na tutaneso kwata apija we tumia ki twambiye ndo kosana na tinesa ukwata tiali ti amba uwelia kengeza ile ti amba uwelia tika mpindi ya wetumia inenete twalitone ambao kilia tika amba uwelia na tamina uwelia yute tuliete ngutu uyu mama numezi andwangi ona inge thimbo wethia mundu twende yi okela imoyi enda yi enda yi nywe kinani ayu on them once all for one one for all ikiwa meko umwe kwa hivi ombe kambata we kwetu thi pambo tangu hiyo we mundu ngithimbo nyona ona ndilise nyune nyona ni kumwita ni abanga ngamumu yani we ndia windia uenda mundu wanza oke otweye ya undo tuyanya sindu ndio muwe ni siambu we nake mwele mumanike ninywe moje ya andu ko kono tumeyake koni tumeyatu otumya nundu withimbo uenda mundu agwe sindu ile mbinge tutiwe tutena kindu ndugilodi ne bani musiaise nena undu mwendese koni tumeyatu otumya kulia tosa sindu etwana isiakwa na kila siake na kuila siakwe na ila siakwa no siakwe why are you shouting nyena kwa ndio kwe unundu nye nese lakini nundu nuwe mwe ndogela we imoje ya why are you launching ukilodi ide apenda ukilodi enda umoni target yake kula ngo tabia mbite ite anzwe yakwa kaida wili nye kumwitania pintia wetu nye kumwitania nditumya nundu nikilia ndio tabia kethia we mbona ni katuma nundu kitaunena tunene na ndwethukiasia ai twemani wakindu kimwe kwa siandi kwa nya sindu pauwe bongo sana nye kukwitania bana na ndithi ndikumya oseli Yesu na sindu isu to kitania nditha ne sindu kisie yue bano yusindu imwe sindu yimwe ilonza wa mundu ebobo mundu wetu isene family affair wambao ni dia mundu mwemwe nikanu hithi umuruki ambe nikana ikuna kindu akakuna kindu na ngo imwe esi tu imwe withawe muchewe mundu ko ka kuinda iko withanzu ni singu nenda ayundu kana we me abanda ila we mana maundu ala ni tha nkigalika kwa ndu wose witu hakuna kwanza ukatulicha mwakini aikwaenda wo kila tui Nidi tutulia muga ya ruti. Sawa. Wewe ungamuvuta hii mungu endete angale. Nikanobe nduke mituki. Hau nema. Ahaya. Tangulia. Na sindu ninye ngokani. No tu no kilo kathi. Ninye ngokani tu. Ahaya nu. Thank you. Ula nisu lazima tukuma kwe kuiona kwe kwa it must work
Wewe mana ninye mwene usoli. Twese ikalanza kuthukite una itu tuthukiwe. Kuna. Wona mundu aliko bandu akathio supermarket akathinduka nene akeka shopping nene. Imaanisha mundu we nacio. Hello my thimble. Iya yemu ikathibu. Kwinona ndu mekalata menda u manakela twaendesia. Ambata yi owe. Au bedele muti nene Yeza mubulia. Pawe pa muombethela. Na identify target yenge na ati alika pa supermarket yenge ikati yitu twane kitu yi. Ndatike mwe. Kwa niko mwitha mujene hata. Ulamu amuongele bawo kana mwenda ongela. Ikati yiwe. Fulale kwaiwa. Kulukulu nzilo bathei. We. Yani yune muko ne anzimwe mwente na nune tamungita na mwigiri tombe bidela. We bidelo ata. Inande identify target nge supermarket ila yebaya. Ni sawa. Kwa uba yaja kutinda twana ngete saa ambayo yete kituma na mwaza chao. Yani Hata. we nenga yake. Na yu mundu watu anaika shopping 22 silingi bathei hata. Nengi tinywe mwa identify yosu. Hai wona ka shopping kausie kumbe bana ndei. Nakukwata. Yuni nyewe iya. Ambo kwata we. Nakwa. Hai dita wa manani na thina. Tuwe twako. Osa tutunge tuwe bundene. Kuoni. Twao. Osa tudila tuwe bundene. Aka kana na yesi yako siangala appetite. Kaunya nithi ba nithi yangu tukumia. Ni tha. Mutwa na nini? Osa ikiasi yakubau. Kuoni. Wajino ne watu keki. Azanye kongwelewe chao kwete. Iki atwambothiwe. Nethi aba icindu cia ne kasie maana. Mundu tino no etha no thimbu no nyama. No ngwenda ongela appetite. Niko kabuthu kwende. Nigetha mwende ana identify andu ama kisenzi nyendi kwetu. Manda imundu wina mbesa mundu kwite sindune. Ubo uwa idangwite ina yutu sembete ba ama iya imaki. Kai tuthiwe. Tuthi yu tukite yu na nulo ku yu ikali. Iwe Kasee. Mbaka namba ethugezi appetite. Yani mwithano tumanu mwingi ona kabanga kitu yi. Itwaza twekiate. Thimbu na identify. Negwe inena nengalini kwake. Ngase nyendie ndo likabai, nike shopping ye. Ne ndo miambesa. Negwe akolesia negwe asiai. Nenda ka shopping yangili nana. Nakule ngili nana my dear friends. Tuye the ndie. Toti. Wenda mwene akindukia afone kana. Kawe tuona hata kakotikana ikamutumba kwa kwa. Kindu cha kaunya. Aka. Uwe shopping ona ndimi jana maana meana tukwa nundu wake nduchene jutu kamwithe yakuwe. Tukwa nundu wa maana tano mnya kiwe no kana. Ano mwe chabaya. Chacha upo tuma. Si? Nino mwese plan yende. You know what? Wewe sene ile ule. No kwatia. Kibeti kitu kiuje wata. Kiuje wata. Kiuje wata. Yu muvena ayandu no kuisane tukito ndoto zisane onake
ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee When we sit our in the way, Nimukulia ambao binti yawe. Nuo uya kiusi tokoza we. Na yeye na kila receipt ndio. Mbaya. Uya sisi ndo ine siako. Ni siako. Ni siako. Wana kusi ndo ine siako. Ni siako. Wewe ba receipt yako. Kiasi ya ku supermarket. Nondo we ndia ndo utumi yake utona ole. Wana ku receipt yako ile ba. Na receipt yako ati ino sindu ino tisi sie bandene. Kana mboko ni ba. Sindu isu sie bandene. Metuele ya njoko ndolo. Isi sindu isu sindu isu ninya na wa. Mutu wanga no. Sindu isu ninya na wa. Na we niwe mwene receipt. Nada mkwambanya. Ole jo sindu hii. Ondo yune senga hii. Mwene wa sindu hii kati we nuno. Nola na nyene na evidence yanatoka hiyo ndani yake. Na ndio wala kasi receipt hata. Nini? Sindu hii mwene nula we na receipt. Na madam we kangu tabie. Kangu tabie. Mwesa ubebi gwetao niwe nukuzi yandu. Yuto mauzi ona ndu yate yoli yake betikito. Kito kwenye kita betia. Yuto mauzi yake betikito hata. Wewe bantu wako kujua wewe. Hapa nosi ye jamani siatio. Yani koto nizi nene beteu. Ndiye na gwewe mao se koto niuka ina yoneki. Ikoto ni yida yendo. Na nenge ndo yo manda mundu waku nenge yida yendo lunya ni da baba. Banzo na ni mwiye biashara senyu isi. Ende mbona nyana mkuni andi. Muiko maite leko nesa. Yani ona ndia ona andweleu mbiso ile ndumanu senyu. Ndo mwindia yani tena ndia tiyesu ne moya ndolo mwiye ndolo.
indi naya kwila wako nenge ba Kiswahili wendo tukuna Kiswahili keba chene muno Nundu ikondo kwa tendo lomwetu amaitu maisa imundu nena endo ete yikota ngivatu one Ndio dhike imu mandile huyu wapi hapa Niliba endo sikibaya Kuda enda ba yo sisi na biashara sisi ye madangu yani mundu mkosi nye nasembya madangu mbele mpaka mayinzi kuite madangu neve andolo oneli city ne transaction ndese yaba ndiye se okubi ni batei ko asuna lando mundu uka akuite twindu twake akuite ako akalika so supermarket na ithia yuma like none kenando uma supermarket na utakia we yuma isa mato ndolo yeketa muyo myenda mu minenge fanya ndolo yewe chao yu inyo mwizi makoto nikola mwapia na yu woka wino kana woka ina u muyo nyinyo moya koto ni Nenye na teje koto ni na wasembya pa wema ete batu kana sindu ni Endo sisi no we wete Ndio kuya wina kilomo kingi endo sisi koto ni ba na nanye biashara isu sia nemwe nemwe ni sia mbuna nundu mwendia osa iko na kuona mujanja muno indo netha kukwatwa ithionde na namutabi sia ba no ni kwata wajuwe mbetu engwobe tiendo ina ndo lwesu tisawa tuikwana ndi keo na mujanja muno we Tuninya na mana. We. Tuata ndulu Yesu. Nise nduna mundu mukenda ni mumandie ko inye muome yake ndweka se mundu mugawe baloi tweka seta mwenyu yani nye nikoni ni yani nijikie buyanzebe nisembe ninyo anduni ona bakubeki mangi wa mabia town amundu mukandu expect nuke tola nesindu ninako te mutundu wona kona ona ndia ndundu dunia nitaku sindu ine thine ibithe nugelania makula nese iyeku ngamwe yako imotu akaete mbesa sia mutu ndeki ya mbesa mubuko mutu nebia nawe banda we mutu taome alange lakini ayo newe ise ikoto ni juzi ise nake madamu onanda wake ndo chola mitu lakini nenge maisa ywe dia pendo ndiye se juni kito mutabyo kweli kana nake ngakita ubita akaumya mbesa yani lakini mundu mugosi windia yue ona nye newo kwatwa polisi ko indi nambe ya oya tiko tetwa ambi ya oya before kote mutumani My avocado of grafting. Yes, ngwende akutumia kile. Ngwende akutumia kile. nditumia kile ko nuo tumia kile je bandolo Ndulu kele tikunoka sembya. Tondo wethimbo tikwiyawe mutumani utonolecha ndulule utwediwe ya chao. Ngakutapia nini yesi. Chao. Na nini sure. Undu weania utumia kiliko. Ekodo nini thayendo, luziesiendo. Nanye nakitoka ekiondu kana tukethe ti ilosa nindo. Ono suni wasi weka ngotapia ndulu esu suni wasi. Nye nakitoka ekio we kana withie kainegwa kana yuna kela ingetwena ndilo. Kuona kwa kakasembete nundu ekayendo. Ekathi na ndulu. Kale wa misisi wa kama na maisa imomie na ethe ani ye na ndu akali. Wa. Na umandia mutu. Utuni nye ni bieta. Ekoti yenye ewe sindiege yangu asiene. Ekoti yetu yo baby. Kila tu. Ekase. Tuongoze jambo kile ndio kona.
nesa yunye neta wakase no eta house ni vitu thukuma ila kampuni wona ikathi wa TV neta wakaseta agencies tithukuma ya musio vyo usia ithia mbesa kwangelea nje yolua usia ithia ithi kaseta agencies mundu investing for example wa investing ngili 10 ukwata si double siange banga iko ka 20 watu mangili 10 ithi ti 30 na machine ila sia usia ithia tika utumia chao ngili 20 na watu mangili 50 ti utumia ngili maana ele so undu watu mambeza singibete no go with our weke investment nene bete itomo kusia mbesa mbinga ingi kana tigwo this is my fellow director kitita kendo keseo kindu kini keseo kitethie ti andu ingi muno namwita nzeo tukatie kile liobingwa nikawe natina ni sembe ni ndise simu akwa bala nene nati ya nebewa mwa ni sawa zero no de la ni de la ni nyoka ni jigu ti sawa kaya pingwa koza namba kwai nona ika close nona ika close nika close limit the other day you kwa chatene na ile tokwikia mbesa yunondoka close yetu undi so withdraw nanga kumya ba osa namba kwa ya simu na namba na no noi kwa be namba engi Nundo na itu no twenda ate jamaa kusia ile mbesa na uona mundu ungi uithio mutabie nikana uithie wo kana na ine murayo mambolo mana izi yakwa na nina atuma mbesa mingi kangu tabie mai kindu jambe amboma na wona mundu ukuthukuma mundu muka paupa yuseleke kwa kwacha ndeza iti ningi tiongi na mone welezio wae ni muona pa kwenda kwelezeka no na une oke na andwange you up we no ebinge kasa asia kaba na ndoka ba kuya ibati alienda tika 3 ni wamba iki angili nini wakwata ngili 50 akuya boke yo bingwa na yuke uithie kwa kubindwe una kielewa muno tuyamba kutumia mbesa wona isi ya mukule mbesa ya kuina mbesa ya kuina ni mwandavya ne manavyo ina yesa kwa sasa 10 na ile kuacha ona taketha bado ameka ukoka na andu angiti koma ni abati kamini mwani ngamwete yando lakini mwambi anga kwa rangili mana mena weki ya 120 ukakwata 1.2 no kayo kona inge uyo koka sio still uko kaongelania 1.2 ni tajokiseo na nengi nengusisia nengusisia ne ine kunikelosi endone na nyazi yana nikenda nuke na mapesa yendi tuke na mwana asante ni mubea muno mauni wambia sasa yana saa 10 na ile niwe mundu ambe namba akwati Yesu ngone yesimu asante asante ndo inesa asante ya munene yes ndio naoga ninoga yui ya mwete kila kindu kisio mwe munangelesia nikenda uni ndikwata ya mwete o mundu ungi ukwenda o undu tosu ani mwambia ayu eti kwizita kuona bana akote andu azeo muno ngiti thati andu tikuna biashara legit yusembeke usembeke munuka inye koni nasia nimwe ndia kito mukulia ina ukulionesa wimbiano nimo omarangeleze kindu kikisio ikindu chuki ni kindu kisio muno mwisama yiba pekwata kanona akwiwa benwa aina beno Gele tukawe na mapati kwa kana beni yesiendo neba kopaka tuweza utawasiendo enda mundu kwa ngai wate mana kia wasinge beruni na beno ninobiwe numeje supermarket anondo ila mundu atho wasiendo na yuma alete
ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee.